pjesme, neka se bavi o svojim problemima. Ovo se odnosi i na veliki broj mladih ljudi koji se bave ili narodnom lirskom ili narodnom epskom pjesmom. Ovo se odnosi i na veliki broj škola gusala koje postoje u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj i koje okupljaju veliki broj mladih ljudi željnih da nauče da pjevaju o svojoj tradiciji, željni da svijetu nastave predstavljati ono najvrednije duhovno stvaralaštvo svog naroda. Večeras je sa nama jedan od takvih mladića, mladić koji je u školi gusala Đorđa Koprivice, a koji je u stvari naš. Večeras u svojoj Ujčevini prvi put pjeva Veljko Filipović. Veljko, izvoli, pjevat će nas stihove iz pjesme Kostarski broj i neka ti bude sa srećom i da Bog da jednog dana ovde organizuješ i ti svoj samostalan koncert. It's